Baleti zipogu Jesu zabe kwenyaweni ukuthandumsindisi kwabenza bamuphe ngomusa nangamazwi nokusiza abanye konke uyakubala kube kuhle kuye ulethile kuJesu isipho esihle wathi nansi inhliziyo wayibeke ezinyaweni kwakukhona isihambi esasiqaphele iziphe zakhishwayo zabalwa zabanhle sasifisa kakhulu ukuletha isipho kodwa semaeduze singenalutho nje ulethile kuJesu isipho esihle wathi nansi inhliziyo wayibeke ezinyaweni sakhala sathi inkosi iyazi unomsa thabatha konke kwami nenhliziyo embi uJesu waphendula wathi isipho sakho sihle kunazo zonke ezalethwa kimi ulethile kuJesu isipho esihle wathi nansi